voilà mbote na beno banso baya ke landaka magazine King Etumba baya ke landaka mwana beno atavanga bubu yai bampangi ya quartier 7 ya bome bingama na association Asbel Mazumbu bo baka mukano kokutana na bourgmestre sambu bo kwenda kuidika quartier na bo quartier 7 benu landa reportage. Oui, jamais yome salamaka, jamais yome vandaka. Bampangi ya B7 yake vandaka na putu bome raisonner routindila bampangi na bo ya Mazumbu Bilele. Wapi kishika bo kwendaka kusonga bourgmestre Bilele. Benulanda yome salamaka ve mume mona pintete ve tala makamu bana putu ke sala sam na bampangi na bo. En tout cas, benu pesa bo longonya, benu pesa bo ata bo merci na bampangi na betu ya quartier 7 ya mputu B7 na mpila bome indula bampangi na bo. En tout cas, même mon TV na bampangi pila bome indula bampangi na bo. Ah mama dongo Zulu tala makambo salama ya kitoko bana quartier 7 bome indula bampangi na bo ebuna ngeta indula bampangi na benu ve merci bato ya poto sur mbote pe ba continuer ko soutenir ONG oyo Asbel pour ki negali boso. Merci beaucoup. Merci. Mumekuma na suka na munu ya kutuba ya fola munungeri kisalukia mbote.